Này ba. Ngabohan wae anakku si Johan. Sonda sodo kabarna. Ngaturu bulat yang adong dibawa dari tanah tuawi nong naon. Bohadon wae. Lancar do karejo nan wae. Asal telepon jibana ba anak kidah masih olaw. Halo. Oh. Halo. Rasamang. Rasamang. Halo Inong. Oras Inong, oras Inong. Amang. Ngamat celas si tuturuhan Inong mo duku bege suara mi anakku. Sehat doa Mang. Wah kabarmu pangamang. Oh sehat do Inong, sehat. Oh Roham sehat do. Wah Inong, sehat do Inong di hutan. Sopo. Rohak kuduku bege suara mi Johan anakku. Meri do si taon ni dong mo di hutao sasadao. Panading niya mong mo gabi sa ngono si taon non ninong mo na wala ko naman ako sa sara na mo berbaga lagi marsahin doa uni nga tulong minggu na batuk-batuk ay patu pehat cito mo sini suadong boy marubah daw alas oksi maenon Marsahin Inong ate. Matay. Toy may Inong. Posrohan Inong. Sehat di. Ay tanya ko mau. Asal lancar sudi no dari Zui. Kita no perjalanan on. Posrohan Inong deh. Oh. Ay kari juahan ho poang di pangarap to ani. Kari juahan ho. Mulu Inong. Kari juru so. Kari jo kantor do. Di perkantoran do kari Inong. Kerja kantor no lihat emang di Tuhan ama anak ki kerja kantor do apa tuh orang tamas sekolah SMA mau lihat emang di Tuhan maksudnya nama mula dong do repeng polisi lewat jual sautik inong mau kirim sudah sama rubah jual dan boy behu tak Oh lu Inong lu. Pos roham pos. Ukiri peso udah.
Tenang mainong, bulong ako kirim sugot, hepeng tinong. Better na riwa mainong. Mamang, burjunya nakon ya ba. Anak tiga lapet dolan di nongmon di tahun. Anak kadang do laku lapet di kadang laku basongon ima boto ma di tahun. Ima jo amang dah, ima jo dah. Alana hemponon di si Berliana baru pasari budak pijamon. Non sutung muri bana, ayo sana pulsana dah, oras mamang dah. Burju mau. Boleh nung ulo, oras ma oras. Amang. Ay, mo sa hoy nung medyo ko di tanong perjalanan nung anjing nung. Esok kerja ko na jelas nung. Betulon catat nung sudi kerja ko. Sudi nung mulai nung. Alay nagtiga o pabuaw ni nung. Mulu bawa do karyawan ni bengkel law. Mulu nung nung ngay mandili. Os pero kami nung. Dari jok terus di. Asarong masih wa ni nung. John, Jono, Ay, ang no dapat tuh juta pijo. Pinjam jadi pijo 500 ribu. okay. Masa na to dulu. Panggiyak kayak gitu. Dulu, karang dulu. Juga sudah. Oh, lu harus stop dulu. Dangong daw ba? Bari. Jangan dong. Jangan dong. Anggap pala 500 jangan dong. Jangan dong ni, apa ini ngapain putra ka naman na yun. Bari. Ah, pusing kau semua tuh bisa jadi mau ngepeng kau. Iya, nagdudua ko telepon. Lagi butuh ngepeng. Masah gitu ya. Siya man sa tao. Siya ba tabi ito? Bago. Pusing kau semua. Ah, oke mbak dah. Boleh aja dah. Kan, mana uang makannya, bayar dong. Belum ada uang aku. Ini juga aku lagi butuh uang. Ini kan mau bentar lagi sama ibu. Sabar ya, nanti bulan depan lah kedua beli ya. Ah, tunggulah ya. Dulu kemarin kasihan ibu butuh modal. Ya udah, nanti saya berusaha dulu ya.